Prošle nedelje Instagram je izbacio ogromno ažuriranje. Od sada svaki tvoj video ima potencijal da se pojavi kada neko nešto pretražuje na Google. Ali pošto se na Instagramu svakog dana objavi preko 95 miliona postova, tvoj video će vrlo brzo početi da se gubi ako ga ne optimizuješ za Google pretragu. I to odmah. Prvi korak, proveri da li su ti Google podešavanja uključena. Idi na svoj profil, otvori podešavanja profila, scrolluj dole do opcije Account Privacy i uključi ovu opciju. Drugi korak, otvori sajt Perplexity AI i zatraži listu pitanja koje ljudi najčešće pretražuju vezano za tvoju temu. Izaberi onu koja najviše odgovara tvom videu i nju stavi kao prvu rečenicu svog opisa. I treći korak, kopiraj sva ostala pitanja koja se najčešće pretražuju, iskoristi ih da napišeš sažetak svog videa tako što ćeš sve te pojmove uključiti u caption. Na kraju dodaj nekoliko hashtagova i tvoj video je savršeno optimizovan. Jer